Umphakathi wePolar Park umfuna phila uthitjhere wesiboniwe Primary School osolwa ngokulelesela abantwana besikolo. Lokhu kunjengombana omunye wabafundi obekasolwa nyamalele ubuye watshela bakwabo ebebamfuna ukuthi uthitjhere umkhwathalajile wabe wamkata. Ngomvulo umphakathi uvuke nje bovu wabuthana waya esikolweni ufuna ukuthi isandla somthetho sisebenze. Nanje amacala akhe ayabalwa ngale ngaphakathi ukuthi kamaningi khulukhulu ngazo zona ngento eyodwa solo uyadlengula abantwana. So mina ngokuya ngami ngathi bangamgcina estoksini abolele ngejele. If really that is the case, then it means the department has failed us. Principal uthi ke paka ukhambe nakapaka khamba ngibona imobu yamlandrela ngithi msimobu nayimlandra kokufanele ngene kwami athatha impahla nakangena kwami ngithi angiyokuvikela iproperty yami. Nangifika lapha ke imobu ke nangikhiyela igate ngoba ngibona isicontroleki. Uthitjhere weminyaka ema-48 ubudala ubalekile bona kuvele indaba le. Ubotshelwe amacala okuphatha nokutshengisa abantwana, iinthobe zabantwana ababulanzi, ukukata nokukhwatshalaza abantwana. Kuthiwa lo teacher lo bekanoku-invite or abiza abafundi besikolo abancane labanga abaneminyaka yo-13 between 13 and 15 beze endaweni leyahlala kuyo bese ke kusukela lapho ke ababonise ama-video la khohlakele and futhi adlale ngema private parts wabo. Umnyango wezefundo eMpumalanga Ujanyisiwe Uthitjhere lo emsebenzini kanti sewunikele ngokubathoba ingqondo abantwana abathindekako. I-department yakhondema lokho okwenzekile and yacela nje kubazali ukuthi uma kunezehlakalo ezicishe ezifana nalezi abazibike nangabe zenzeka ezikolweni. Uthitjhere uvele ekhotho kaMagistrata KwaMhlanga icala lakhe lithuliswe livekezako ngomvulo bona yokufaka isibawo sebheli. Ndinguthabo Mthweni Iindabezi SABC KwaMhlanga eMpumalanga.